Sebelumnya, Saudara, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis rekaman menunjukkan pesawat jet tempur ditembak jatuh oleh militer Iran. Iran mengklaim pesawat itu milik Amerika Serikat yang ditembak di wilayah Iran Tengah. Iran mengungkap jet tempur itu jatuh di antara Pulau Hangam dan juga Pulau Qasim sebelum akhirnya tenggelam. Garda Revolusi Islam Iran mengklaim pesawat itu jatuh setelah ditembak oleh sistem pertahanan kedirgantaraan canggih yang baru dikembangkan dan dioperasikan berdasarkan laporan dari Reuters, di mana penjaga Amerika Serikat juga mengkonfirmasi kejadian tersebut. Pesawat jet tempur yang jatuh ini teridentifikasi berjenis F-15A Strike Eagle milik Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas penyelamatan pilot Amerika usai jet F-15A ditembak jatuh di Iran, Saudara. Netanyahu menyebut operasi itu sebagai bukti keberanian dan juga kepemimpinan tegas Amerika. Pilot diselamatkan setelah pesawatnya ditembak jatuh dalam konflik yang terus memanas di Timur Tengah. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. As a nation that repeatedly carried out daring rescue operations, and as someone who was wounded in such a mission and lost a brother in the Entebbe rescue, Israelis and I, we know what a bold decision you took. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America. I salute you. We all do.